ata laban king COVID-19. King lagyunig pating anak at ning banal na Espiritu. Amen. Itamungan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay higpami. Aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugot, at yatsyat me kaya kaming makawulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansa mi. Ipanalangin mi ring sablang lilingap, karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lang, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panawon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po uning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. E musana pisawili nga klismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo keng ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, king lagyunig pat ning anak at ning banal na Espiritu. Amen.
Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakiabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat na di, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Isabel Manalang, John Rose Tolentino and family, Kerwin and Janine Oliveros. Birthday Thanksgiving Daddy, Rene Messina Sr. at Arden Salazar. Special intention, Kapayapan Pilataning Russia and Ukraine. Maria Lourdes Tapnio. Safe travel, Cathy Arzadon and children. Speedy recovery Daddy, Remedy Mateo, Angel Pajardo, Angelina Lising, Chismel De Alca, at Josephine Lorenzo. Healing Alma Tuanyo, Beltrinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Gregorio Canda, Lourdes Nucup, Anita Chente, Jesus San Luis at Lerna Panganora. Antimurin ding sablang kaladwaking purgatorio, ding kaladwada di Inocencio, Maridi, Elizabeth, Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Pedro, Father Eutolio, Estela Death Anniversary, Monsignor Florentino, Librado at Jesus.
Magkabetang po kindalita pamukli. Kilagyan ng impampo ng anak po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyaw ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kekan timurin. mayapayabak kay kaingan po. Mayapayabak po among. At first Saturday ngini, niya ng devotion, King Indong Birhen, Our Lady of Saturday. Na batang abebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, si Siyantala paring kay katang kasalanan, at anya rin lunos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Ikaw memili kang Maria, ban maging induning anak mo, iba't pa king kamumulan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Igang sipok ng Maria, ketiking yatu, ban mayat busyeng tao, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Igang linilong kang Maria, king pangakaglina, king anak ng Diyos, ban matupading pangako na, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangang Amen. manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, ipagkaloob mo, karing kay kangalipan, ingay pasabing tula, ning masanting nga pamisip at pamikakatawan. King kapamilatan ding panalainin mo na Birhen Maria, mabiyasa kaya sanang marap, karing kasalukuyan na kalungkutan. Banmiras kami king tulang alanganga. Itiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ning Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po kingamano ning Ginoo. Pamamasang ibad, king libro ning propeta Amos. Nga nang sasabi ning Ginoo, daratang naing aldo, aako, ibawi kayong kairyan ng David, amengaring balem melasak. Larinan ko laring daligna, at italakad keng pasibayo. Gawan keng pasibayo, antimo ingking minuna. Inya makanyandeng sa lakayan ding memalen na ning Israel, ing mitagan king sakop na ning Edom. At karing sablang bansang meging bandiko, kanitang misan a panawon. Nganang sasabi ning Ginoo, apapalyari kaniti. Nganang migsalita ning Ginoo, dingaldo, daratang lo, potang ding tao, ela paman mayaring tinanam, at tinalang pupupulan.
at ding gagawang alak, era laayagad mamunga ring ubas. Magus ka ring bundok ing mayumong alak, at taglus iti karing bundok-bundukan. Ibalik ko la ring kakong memalen, karing karelang gabun. Larinan dala ring karelang melasak a syudad, at manuknangan lakarin. Mananaman lang ubas, at minum lang alak. Gawa lang mula handa, at kananda, ing karelang tanam. Itanam ke ing balen kuking gabun akarela binyeko, at enala mabagot pasibayo. Ing migsalita, ya ing ginong ke kayong Diyos. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo, ipangako na ing kapayapan, king keyang balayan. Ing Ginoy pangako na yung kapayapan king kayang balayan. Ing sasabyan ning Ginong Diyos, kakong pakiramdaman. Uling ipangako na ing kapayapan, kaya katamo akeyang balayan. Karetang tapat keya, at karetang ena magbalik, karing karelang dewakan. Ing Ginoy pangako na yung kapayapan king kayang balayan. Misagana ing alangkupas alugod at katapatan. Bikawul naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan, sumibol iba't king labwan. At ing katuliran, matso iba't banwang matas. Ing Ginoy pangako na yung kapayapan king kayang balayan. Wa, ipagkaloob ning ginuing sablang kasaplalan, at king asikan tamo, dakal ing katang pupulan. Manimuna yakeya ing katuliran, at isadyane ing keyang dalanan. Ing Ginoy pangako na yung kapayapan king kayang balayan. Parangalantaya po yung maya pabalita. Pagkaluban mo kong pamanalastas, banking mabilog kong puso, kakulang ato paran, dingkekang kautusan. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, di natangla kang Jesus di nga lagad ng Juan, amaminyag, at ngarang mengutang, bakit ikami ang ponding pariseo magayono king maralas? Dapat di nga lagad mo, labitas ang magayono. Nga nang may kibatesos, malyari lawaring lungkot, ding kumbirado king kasal, kabang kaya berepeng lalaking kinasal. Alila, dapat potang herane kaya beng lalaking kinasal, kanitala pa mo malyaring magayuno. Alang managting bayong tela, king lawon ay malan. Uling pamanurong ing bayong tela, mga igot siya ing lawon, at lalo yung daguling gisi. Alam mo namang mibibiling bayong alak, karing lawon na dulanan, agawa king balat animal, huling mga daslareti, king bayong alak, parehong mga sayang ing alak ating lulanan.
Bagkusing bayong alak bibili ira king bayong lulanan agawa king balat animal. At king makanya na paralan parehong magluwat ing alak ampon ing lulanan. Ing mayip ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ko, Kristo, makiramdamdamo po kingumin. Napon po atinang dinatang para mag-coat kareng luklukan. Para ma-repair la. Sabi ko, hanggang bilit sana, nung nga papalya rin pa yung aliwang gamit, yan ang gamitan, baka mababawas yung gastos. Uling matipid ko po eh. Gambinit, ala ka pang yugse, i-recycle mo yung material. Lalo na ngayon eh, ako tabalo, siyempre may jack up yung presyo kanya. Anya itan dating sigurong 500 pesos sa material. Baka ngayon 1,000 eh. Baka may doble eh. Dapat very wise ka naman keng pamanggastos niya. Ken po. Keng bagay-bagay, as much as possible, nung recycle mo, ang gamit tamo. Inturo da rin matopin, kay imalan tamo, hanggang nga talagang gusot-gusot yung imalan mo. Paborin niya mo, isolsyan niya mo. Anya pong, anyang high school kami pa, patse may gisiyang makanya, hindi nan may buds. Design niya po. Panakap me. At ngayon naman, uso naman ngayon yung diyang gisi-gisiya, susulod de. Lalo yung pantalon. Sali kang pantalon ngayon, gisiya, anay pang kaman. Problema hanggang papalyar yan. Pero anyway po, iking bagay-bagay makanya ng ining luma, ng ating kapanga-recycle, ng burimeng ayusan pa, kitang mas masanting, akong banmate ang luma ang puing bayo. Pero kempong personal tamong biye, keng panugali tamo, pwedeng misamot itang luma ampong bayo. At yan pupuntunan ng Ebanghelyo tamang yan ini. Itang tungkol kitang pamanulsi keng lumang imalan, yung panagpimo bayo, mga ikot siya ka itang luma, huling magsiring kitang bayo. May wari po makanya ng imalan tamo na yan, kay kibat ng metong apipi kasi mo ting lalati. O kaya ating namandara, gulolonggang. Pero kini nga pong Ginoo, tabalo na, biyasaya kining pamanulsi at balo na ini. Siguro ikit na kang imana, magapolsteria ba? O kaya San Jose? Kayong pangakarpintero na, magapolsteria. Anyway, ini, malino kaya nga pong Ginoo, ating bagay-bagay nga emo apisamo ting luma pong bayo. At gawa niya pang example ng keng alak. Ing bayong alak nga na may pwedeng ikabit kitang lumang lulanan. Mga das siya kaning lumang lulanan at masira mo. Masirang pareho yung alak ang pong lulanan. Ing bayong alak, kailangan ikabit may keng bayong lulanan, agawang balat animal. Nya para king nga pong ginukeni, para nung luma ya, nung bayo ya. Pero yung nung pakatinggiran tayo sa biyana, may apisamot talaga keng ugali tamo, itang lumang ugali, keng bayong ugali. Ating luma po palagi, tatalakad siya para keng marok at baloktod. Ing bayo, yan tatalakad para keng mayap at matulid. At keng biyeta mo, keng personal tamong pangatao, tamo pwedeng pisamot. Ing lumatang pangatao, keng bayong pangatao. Nang bayo, asin mig bayo tamo. Alanit ang matsurang panugali ng milabas. Anay ganap, mayap at matulid. Kanya, nung ingapong Ginoo, itang bayong alak, itamo yung lulanan, nung ilulan tayo kay sarili tamo, sukat itamong pidatukan na
bayo tamo, aliwanay tang luma, uling nga pong Ginoo, yung bayang alak, na makabagi, keng bayong lulanan. Siguro makanyan po na niya. Gawin niyo po, umpisan tayong biyatamo tayong Kristiyano, keng binyag. Huling keng binyag, lilinisan na katamo ng Diyos, keng kasalanang mana. Bang karapat dapat siyang mamalike katamo yung banal espiritu. At makanyan mo rin po, potang mag-first communion meto ngayon, papakumpisal nila pa. Magkumpisal na pa. Kasi makabagay, idatok may itang banal at sagradong pamangan, tinape, ing Ginoo, king marinat tamong labi at marong istang pangatao. Kanya, makanyang ating pangkumpisan. At kaya katamo po ba itang magkomunyon, king first part na ng misa, makanta mo ng gagawan tamo, maglinis tamong puso't pilubluban kay sipan. Kaya kapamilatan pa magsisi ka rin kaya katang kasalanan. Nalawin niya po yung first part, agkat na ka palagi ng pari, sisyan la pareng kasalanan, bang maging karapat dapat tamang magmasusi, kareting banal na misteryos. Niya yung Ginoo, pwedeng samutanan ing bayo king luma, pwedeng samutanan ing mayap, king marok at baloktot. And by the way po, potang kaya ting ka nga mababalita na business, dating manyalagpag king tagumpe. Business, talagang nibagwa. May kwalta na rin ni Kibandi. Pero din tangyal do, may bagsak la rin. Bakit? Ihaposeto nga na may salita, misan. Makanano nga na, niya may bagsak la, semutana na ning lalaki, yung business da. Semutana na. Nang bulisamin semutanan, may gluklokwan niya. May glukloko yan, siguro na ano, may babae ba o na ano, etc. Basta, pwedeng samutanan ng kayapan, king karokan ng mayap ng marok, asin marokya. Ngayon po yung kaya katamong pangade. Sana ka bang biya tamo magsikap tamo, magpursigi tamo, king sawap na nga pong Ginoo. Ang gawa tayo pang mayap ing pangatao tamo. Ay misasamot, mayap ang pong marok. Kabang mabiya tamo, ing grasya na nga pong Ginoo, so panakatang manatili, king kaya pa na, king lugod na, nandana ka. Amen. Amen. Ngayon po, kaya katalang yatad, king hapong ginuri sa batamong kayadwanan, nga tamong makibat, Ginoo, ituro mo keng magsakripisyo. Ginoo, ituro mo keng magsakripisyo. Para king balang galamin ng Santa Iglesia, mabiyasa lasanang magdisiplina king karelang sarili, kapamilatan ning pamag-ayuno at pamagkolasyon, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng magsakripisyo. Para ka ring pamuntok ning gobyerno, mabiyasa lasanang managwanto king karelang sarili, banketo, makaibyelang masanting aalimbawa, karing at sulalamdam, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng magsakripisyo. Para ka rin kaya nakan ang makapagdisiplina king karelang sarili, alang-alang king uso, king sintingan at legwan, king masanting dang panlalawe ring aliwa, makapagtimpila naman sana king sarili, para king spiritual dang ikasaplala, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng magsakripisyo. Para kay katamong makatipon keti, makakimut ta sanang mitmong sigasig at tetagan bilang Kristiyano.
kalupa ning bayong tela at ning bayong alak, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoy, turo mo kayong magsakripisyo. Ngeni adwan tamoy sarili tang kapagnasan. O Ginoo, tunay ming maestro at tarapagligtas, sa upan mo keng matampang tuki king kaburian mo, makasoying mit mong sigasig keka, at alupig milasana ring matuang katanggap-tanggap pamamaralan ning biye. Ing masanting ming pamibiyebye, at akid na sana ing biye ring aliwa. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-oper, talakat na lahat muntaking limutan. Magkiyabeta pong magkantaking dalit para king pamagsadya ka rin ay. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sana yung ginuiting daon karinggamat mo, ki kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamo yung kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, bait na ng Birhen Maria, ing kabubugtungan mong anak, tegulaling na ing kayang katapatan, king meto nga makapagmulalang paralan. Kabang darang milakeka, reting ayin, ning sakripisyo, mikabos kaya sana, karing sablaming kasalanan. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya kang timurin, yat na yorem puso yu. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong ginuha Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos kingalangang galubos mayupaya, kabang parangalan ming na Birhen Maria. Mapalad dyan dili ka rin sablang babay, ing malabirhen, ake kang piniling maging hindu, ning bugto mong anak, king kayo payaning banal espiritu. Ing Birhen Maria, maging tunay na ing hindu, ning kaya kang anak, abay natin mong sala, ning meto yato. Sulinita kang beri sablang koro, ring anghel ka ring banwa, daralit ning kaya kang ligaya lantok nang, ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banalya ing ginu, Diyos sa mayupaya. Mitmuya ing banwa ting yato, king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad ya ing daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyalalang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang lug, king pamaylas at kamatayan,
Kinwaning tinapi at pepasalamat siya keka. Piraso na binyena karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga nat kanan niya. Tiin ka na akong katawan, amidahon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga, minom ko kaniti. Iti yung kalising ka na akong daya. Ing daya ning bayat ang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang gaganakan mi o ipa, ing kamatay na pamanyablina may biyan ng anak mo, darang may kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan, na iming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban biganap yak lugod, kambenang Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman din kapatid ming pepainawan at maninayang subling niya, ading sablang may yangon na biye, tanggapan mo sana kimaligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamiking biya ng hangga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambenang San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kaya, ipang mayupayang tutub, kagawing Banal Espiritu, puriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Papaminto king amayan talapangabo sa mibog king banalan turu, nga tamang ining mangangas manalangin. Igpami ayat banwa, misamban yain lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ing lob mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ding salami kaya ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mangayam mo kaya paisawol king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Igabos mo kami o ginuki sablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulo, parati kaming may kabos, king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami ni maligayang kapanaligan, king panyatang lang Jesukristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, at ing kayo payan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. Di po may kakapatid, may pupukain tamang ining kapayapan. Kapayapan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ni yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ni yato, pakaluluan mo kami.
Kordero ning Dios, amilalako, king kasalanan ning yato, ibiyem mo kaya kami, ing kapayapan. Ing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan ning yato, ng tangking birana, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ay kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, umayap na ako. Manalangin tamo. Oy paming malagod, nganing tinggap ming sakramentong iba't banwa, adwan mi ingkekang pakadulo, parati kesanang magsaya, kimpa magmasusi king ligaya ng Birhen Maria. Ato kemila sana rin kayang bakas at masolong miyagom, king miseryo ng kekeng kaligtasan. Itingan adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka, timurin. at bendisyonan ako ng Diyos sa maipang tuto, ingib pa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Mayari ng kaya katang kapag masusyan, umetana, luguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Dios. Dahil po salamat at maya po oras kay kaingan po. Thank you.